Karena kemuliaan dusim balik, asal alam serasa lalam, hatiku muji kelardu. Tetap mariku katakan bujur membandu, dinenku muliakan gelardu rasa jana karisi bahana memulihkan kerina galaksi mesra sematina galaksi guling terguna bagai pengkelengi di bata doni endah, he makai berekena anak nasi tonggal. Gelah benih sepe si tegman bana, tapi geladat kegeluhan si rasa lalang.
Ogen ibas kitab Sibadia rikutkan Lukas. Yesus bangkat ku kota Jericho, janah terus ia dalin mentasi kota Ibas kota litme sekala kepala pengalot cukai gelarna Sakeus, ia bayak. Ia merincukal ngidah isekin Yesus Tapi laidahna perbahan terem kal jelma arah lebena dengan ia pe gendeka. Maka kiam yang lebih jelma sintreme jenari nang kihina batang kayu guna ngenengan Yesus simentas arak dalan Asum Yesus sehibas ingane itatap Yesus kuda atas dan nina man Sakeus. O Sakeus, pedaskan nusurkan, sebab sendak kesilang ate kui rumahdu. Minter nusur Sakeus, janah ia lona Yesus alu meriah ukur. Tapi jumut-jumut kalak sinterem ngidak siye nina, kesilang ia rumah kalak berdosa. Tapi tadi Sakeus janah nina man Tuhan, setengah ibas reta-retangku ku berikan man kalak musil, jana adilit kalak nggo kutipu, kulihkan man bana 4 kali lipat. Ngalau Yesus nina ibas warienda nggoreh keselamatan man isi jabu enda kampe kesusuran Abraham kau. Sebab anak manusia sir di bata reh guna nelamatkan kalak si papa. Kata Tuhan. Asum Yesus mentasi kota Jericho, Sakeus memuncuke si bayak kal arsurang gidah Yesus, tapi lambera arketeken gendak kulana. Maka kiam yang ngelewati jelma sinteram rasnangki sada batang kayu. Lanai ukurkan Sakeus anam pesekali itokoi jelma sinteram miar kita kene. Lupa ia maka dirina ema pengulu pemungut cukai. Sakeus nusurkanlah sekalian dateku kesilang di rumah do dina Yesus. Lenga pernah lin sekala pesim perkuani ia bagi diasna. Jelma sinterem pe minter murkas sebab ibas pengidah kala Sakeus lebih kena sangken jelma si mata duiten. Yesus ngidah kesikelen kusuk Sakeus. Anum gia Sakeus tuhu sekala kalak bayak. Tapi labu senang kusukna ibas kebayakan nanari. Laidat kena kai si isi keli tetap jelma emkap gelar si mahuli ras kekelengan. Itetapkan Yesus maka ia kesilang di rumah Sakeus. Sedar Yesus maka pilihkan si bahan nae dem bersiko ras banci pemulgap gara pusuk kalak siakapna bujur bana. Ilupakan Yesus dirina semahaga ras mulia artamuya di rumah kalak berdosa. Anam dia bagai Yesus tetap menjaga dirina sisi tuhuna. Amin dia pengagap kalak parisi nggo lain ia man di rumah kalak berdosa ipan nasensi rampasi. Singgah Yesus di rumah Sakeus guna nuduhkan perkuah hati di bata. Kebelinan Tuhan teridak ibas andingan yang kelengi ras merepaksa guna kadiola kempak berdosa. Sakeus ngerayakan keleng Tuhan yang mulihkan si rampasina 4 kali lipat. Ras terbagi peras kalak musil. Endama pengelakokan sinata si bahan Sakeus
kunandarami dalan si mabaya muli ku dalan si benar. Nina Yesus wari enda enggo terjadi keselamatan ku rumah enda. Karena Sakeus sasertana enggo tangkas iberikan setengah hartana silit kempak kalak si musil ras mulihkan kai singgo irapasna. Erta simbarendar bahasa Sakeus si pedau pras kalak sintrem tapi gundari ertana peder ia ku melala teman terlebih ku di bata. Keselamatan pe yang berajadi ku kalak sintrem sindube jumut-jumut raslah puas karena perbahanan Yesus adi kalak kenggit ngukuri mulihi perukuran silalam dube karena kini bujuren kalak berdosa ras karena Tuhan. Lid bunga simerim, lid bunga simbau. Kaba-kaba lah bedakan bunga Tep-tep bunga icenepina. Sebab ibas tep-tep bunga inanamina kai si menjile rasin tebu. Adi matan tamagem argete kencian ras segat maka sidah terjeng sila menjile ngenca. Ermagemna mata pusukta rehbuina sila payo si idah kita. Adi sipake rukur bujur kacamata kaba-kaba sidah makinulin bas diri jelma si deban. Tapi jelma si perukuran lah bujur kacamata lanang terjengidah si genjeng ras kekurangan jelma si debanenge ngenca. Turi-turinna ibu kui Yesus alu petangkasken karena tujun karena kerehena mendarami ras melamatkan si benai. Bas diri kalak perdosa idah Yesus kini ulin si terbuni bas pusuh kalake perdosa ipe hak selamat. Kalake ipe anak Abraham. Bagi jelma sentrame megati kita memprotes kena perbahanan Yesus. Mesunah kita hakimi ras kuskas menjumuti kekurangan jelma sedeban ras minter ndabuhkeun hukuman sejelma sir salah labanci kekenari. Hakimi ras nuduh memperbahan situ jahat sebab erbahan jelma sideban kote. Bagi kalak sentrem dai kita pe ndat keselamatan adikit ngobah pengakapan tasi curlis ras ngakap diri bujur. Kerina kita banci lalat ras ndabuk bas dosa. Di bata nampati kita mulihkan kudalan si benar. Kita harus sesampat-sampatan gelah radu ras selamat. Ikut kita maba keselamatan arah pengeran antasi mapuli ras pengenahanan keleng ateta bagi si lakokan Yesus. Amin.